Dobrodošli ljudi u moj novi video. U današnjem videu top tema 5 država u kojima nikada u svome životu nisam bio, a namjeravam da posjetim. Obavezno svi like, share, subscribe, pretplatite se na kanal. Biće mi veoma drago, svi ste dobrodošli. Pretplata vas ne košta ništa, sve je džabe. Idemo mi odmah na svoj video. Prva država u kojoj nikada u životu svom nisam bio je Turska. Turska je nešto što mi se od uvijek sviđalo. Istanbul mi je jedan od najljepših gradova. Turska kultura mi se sviđa mi se temperament ljudi, zato što su ljudi potpuno drugačiji. Ljudi su potpuno smireniji. Turska ima drugačiju kulturu nego mi na Balkanu. Jednostavno, jako dugo planiram da odem u Tursku. To mi je životna želja i tako da, ako Bog da, na godinu avionska karta i pravac Istanbul. Druga država u kojoj nikada nisam bio, to je Francuska. Imam želju da posjetim Pariz, jer Pariz živi kako danju, tako i noću. Zanima me njihova kultura, njihova istorija. Ja sam inače veliki ljubitelj povijesti, za one koji ne znaju, obožavam povijest. I naravno istražujem povijest jer me povijest oduvijek od malih nogu zanimala, tako da Francuska je moja druga destinacija poslije Turske. Treća država u kojoj nikada u svom životu nisam bio, to je Ujedinjeni Arapski Emirati. Od gradova koje želim da posjetim, to su Katar, Doha i Dubai. To je jedna od mojih želja. Jednostavno, za odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate, to je malo skuplji put, malo skuplji sport, nije za svačiji džep, tako da se treba naoružati i sa parama i sa luksuzom, što bi se reklo. Ajmo mi na četvrtu državu u kojoj nikada u životu nisam bio, a namjeravam da posjetim. To je jedna mala državica u Europi, a zove se San Marino. San Marino, jedan mali gradić, odnosno jedna mala državica blizu Italije, koja je jako dugu povijest ima, tako da svakako, jednostavno, to je moja četvrta top destinacija koju želim da posjetim. I vama preporučujem svakako San Marino. Moja peta destinacija koju želim svakako da posjetim i preporučio bih vama da posjetite, to je Egipat. Ako volite vrućinu, ako volite pustinju, ako volite da jašete deve, dobrodošli ste svi zajedno sa mnom u Egipat. Egipat je jedna meni od top destinacija zato što Egipat ima dosta staru kulturu, dosta staru civilizaciju, dosta starih plemena, tako da moram otići u Egipat jer tamo zapravo nikada u svome životu nisam niti bio. A nikad se ne zna, možda me i put navrne, tako da šta znate. Eto, dragi moji, došli smo do kraja ovog videa. Ako vam se ovaj video svidio, bacite like, napišite mi komentar koju vi državu želite da posjetite i koja se vama od ovih 5 država zaista mnogo sviđa. Za kraj, pretplatite se na kanal, ništa vas ne košta, sve je džabe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada veliki pozdrav, čaos!